Haji ini berka ipur ijaj bahaba upur usam jongka khasil atau masjid kausis. Nama terakhir kumba pitip agini ki kendiat tayo kendiat si. Wadon bah kajinya keren kajinya dari kasil drive. Ipur ijaj khasi ki jongi. Badan kajinya dua jongi mentah kasi kalong bandiatir bandiatai. Umnu ban bu bay bu renti. Haji ini berkikur kijaj apo rilum kasi jongi. Apa upur usam jong ke khasil atau masjid council. Hadin bagi laksim yang jeng ai jeng mut baro nas mudai bala kumnu ila de don no kathup jong ki kur kijaj apa rilum kasi jongi bah apa upur usam jong ke khasil atau masjid council. Kenang ba kajing ai jai kajing ai certificate kanlong lang bakal di kepadai kebabnya bakal wanum ya tungku banu. Dementa kasi larai ba ka council hakini kendiat sini kan pentip paj ba bagi kur baper kin pentip no kham kloi shika district council ya ki kur ki jongki kenang bangin yo ban bu hakathop badi kata kathop ke bangin lum jingtip ngin sanange syong bayang. Lihat saya don ki kor ki ba ladu no don ki kor ki ba la komplit kenang baswa bangin pentip pai ba ban publish ya ka thup ki kor apo urusan juga council kan nom long ka baduko tendrikan long ka bala lihat bahan dong sedong ti kan ni adin bangin ayo lut ya ki jing ai jengmut hantam ya ka jing bentip ya ka yindai ki kur ki ja ya por rigasi ke jongi in sakhot yang ya ka jingelang inom khot chu hang ne nama glayong ki bobon ki nang irang ba ki bon hang jelang ban khot ki jingelang ha ka wei ka hol ka ba ya ban ha kan ni ngin yo ban ya thu ban bentip ya kan ni ka thup jongki kur apo usam jong garilum kasi ke jongi bat ka jing ya dei kumbalong menta ladang yong ue khasi kajinya kan jungi kelong bah ngina ban lei bei kat kum ka khasi lain cak tak nais pak krai pinyo kata kelong idi ke material society tenrei nginang hap ya thir ya tai hagi babun ki benta kat kum kajim persneu jong ki babun ki rangba lesir shwa bangin sim ya kanu karai ke bathmai yang ni don ki rangba batin bro kain ki pagikuan naga duduk jong kirang bakur pau kecing somu ya ka setiap komiti ka balafat balalum ni kini kecing elang jong ki klik nong sensar nang ta ki sengkur ki baper ka sunjuk ki sengkur rang bakur ka ba nilai keren ka baning kom kalong halor da shiting ka belawan no deputy commissioner ka ba jong ka riboy ubapan ya ka list jong ki kur ki badan hapo uput sam jong ka district council ka jong tinggal keren yang ini buat kumbalapan saya nak kalian jom di TCM jom ni ba nila rai ba ngin pentip syaparo kikur bagi dewan wanra ya kajing tip ke jom ya kikur boker apa ke district council kabar nila ya keren ru aga jing ya dei buat kalian lihat saat 1997 kabar sultanar kalong ba baro kibadan hakan ni jelang kikur ki boker girang bakur iklik nong sensar ki ai kajing kersan ya kasih custom village act 1997 kabat ki kersian ru ya ka ega notification ke belawan na government lembaga social welfare department hak bede buat kajing isu ya ki schedule tribe certificate kita gede ki mat ki boleh keren hoi ki don ki wei pat ki isu ki ba ya dei ba ki sengkur go pero terkom ya kengkur kengka ba kunta teri gini nangaliang ke isi ngarai kan sa le ya kepada tau mereka berkonsen mentahi kalau ba tikur hari kasih baro kibadon kide banu aino kejitip marmar se ke district council kenang bangin yo ya ka list jom tikur baro kibadon buat dikasih